Muraho neza abakunzi bamenye ubuzima TV. Uyu munsi twabateguriye indirimbo z'ubukangurambaga, indirimbo zihariye, indirimbo zidasanzwe zivuga ku buzima. Twazise umurimo unoze, umubiri mwiza. Nk'umushinga tumaze iminsi dukoraho, ukaba ari ubukangurambaga ku biganiro byose tumaze iminsi tubagezaho, kugira ngo umuntu utarabashije kumva cyangwa gukurikirana bino biganiro azagire n'amahirwe yo kumva ubutumwa twari twabateguriye binyuze muri izi indirimbo z'ubukangurambaga. Zifite mu ndimi eshatu: Ikinyarwanda, Igifaransa ndetse n'Icyongereza, kugira ngo hatabaho urujijo cyangwa kwitiranya amagambo, ugasanga umuntu akurikiye injyana ariko ntamenye ubutumwa nyamukuru buri mu ndirimbo. Tugamije gukangurira abakozi kwirinda indwara baterwa n'imyitwarire idahwitse mu kazi. Zifite mesaje eshatu zivuga ko ubuzima bwiza ari ishingiro ry'umurimo unoze. Ni ukuduha inama z'uburyo twakwirinda, ni ukutwubakamo ubushake bwo kwirinda, twubakamo ubushake bwo kwiyitaho no kumenya imikorere n'imiterere y'imibiri yacu, kugira ngo tubashe twirinda icyo tuzi. Twifuza yuko izi ndirimbo wazumva nk'ijwi ry'ubuzima bwawe, waba uri umukozi usanzwe, umwarimu, umushoferi, umucuruzi, umubyeyi uri mu rugo ndetse n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye. Uzirikana yuko ubuzima bwawe ari bwo bwa mbere. Ntizimbye mu magambo, reka mbareke mukurikirane izi ndirimbo, mutange igitekerezo muri komenti, ndetse niba hari umuntu ufite icyifuzo cy'ikiganiro twazabakoreraho cyangwa indirimbo, turahari ku bwanyu, twiteguye kubibakorera. Murakoze. Menya ubuzima bwawe, umurimo unoze, umubiri mwiza, umunaniro mubiri, ni ubutumwa bugutera gutekereza. Iyo ugize ububabare bwinshi, umubiri wawe urimo kukwigisha. Ndabona ushaka kuryama buri gihe, kuri wa mugongo w'ijosi cyangwa amaguru, ibi bimenyetso dukwiye kwirengagiza. Massage y'umuti w'umubiri si abakire, n'uburenganzira bwawe, ituma amaraso atembera neza, ituma ubuzima bwawe busubira ku murongo. Nyanja y'umubiri yo ihatiriwe, imitsi igakomereka buhoro buhoro, imyitwarire mibi mu kazi niyo nkomoko y'izo ndwara. Igihe cyo gutakaza n'igihe cyo gukira no kongera imbaraga. Kumva ushaka kuryibuha umubiri, kuri wa mugongo utera gutekereza. Iyo ugize ububabare bwinshi, umubiri wawe uba urimo kukwigisha. Kumva ushaka kuryibuha umubiri, tujye kuwukoresha neza. Kurinda umugongo ni kurinda ubuzima. Massage nk'urufunguzo rw'ejo heza. Ufata umwanya wo kwitaho ubuzima bwawe, nibwo murage wawe. Massage ni ubuzima ku mubiri wawe. Umunaniro mubiri, tujye kuguha bubera gutekereza. Iyo ugize ububabare bwinshi, umubiri wawe urimo kukwigisha. Ushaka kuryama buri gihe, kuri wa mugongo w'ijosi cyangwa amaguru, ibi bimenyetso dukwiye kwirengagiza. Massage y'umuti w'umubiri si abakire, n'uburenganzira bwawe, ituma amaraso atembera neza, ituma ubuzima bwawe busubira ku murongo. Ituma ubuzima bwawe buhoro buhoro. Igihe cy'amasaje si igihe cyo gutakasa, ni igihe cyo gukira no kongera imbaraga.
wigane neza uhagarare neza, menya uko ukoresha umubiri wawe. Igihe cy'amasaji si igihe cyo gutagaza, igihe cyo gukira no kongera imbaraga. Wigane neza uhagarare neza, menya uko ukoresha umubiri wawe. Igihe cy'amasaji si igihe cyo gutakaza, igihe cyo gukira no kongera imbaraga. Ufata umwanya wo kwitaho ubuzima bwawe, nibwo murage wawe. Massage ubuzima. Umurimo unoze, umubiri mwiza, zakira uyu munsi, uteka ubuzima, ihuriza akazi n'ubuzima bwiza. Massage imyitozo kwirinda niwo muti w'ukuri. Kwicara amasaha menshi bituma ugira ikibazo, gutwara nabi ibintu bikagutera umunaniro. Ubuzima burahenda iyo butitaweho, ariko kuburinda biroroha. Tangira uyu nguyu umurimo unoze, umubiri mwiza, ntugategereze kurwara ngo wige kwirinda. Gerageza massage, ganira n'umuganga, menya imikaya yawe nizo zigutwara iminsi. Ijosi rikurya, akaboko kararemaye, umugongo urababaza buri munsi. Oya si bisanzwe, ni ibimenyetso bikomeye. Menya ubuzima bwawe mbere yuko bukumenya. Umurimo unoze, umubiri mwiza, gira uruhare, urinde umugongo wawe. Ubahe akazi, ubahe n'umubiri, niwo murage wawe. Uhe agaciro ubuzima. Take care of your body. Good work begins with good health. Menu ubuzima TV. And your body feels heavy when muscles ache after just a small task. That's your body whispering, saying take a break, I need some care. Back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. Back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. And massage is medicine for the body. It's not for the rich, it's for everyone. It heals, it restores, it makes you strong. It helps your blood flow, it eases your soul. Long hours sitting at a desk, lifting, walking, pushing all day. The pain comes slowly, but over time it can steal your future. Sit right, stand tall, stretch and breathe. Massage is not a waste of time, it's how you stay alive and strong. Back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. Put that blood back, I need hunger, but back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. A massage is medicine for the body. Let's learn to take care of ourselves. Your body is your partner in life. Treat it with love.
into tomorrow. Massage is healing. Le corps a besoin de paix. Un bon travail commence par une bonne santé. La fatigue physique constante, les douleurs dans le dos ou les jambes, ce sont des signaux d'alerte du corps qui te disent il est temps de te reposer. Oh. Oh. Chaque geste devient douloureux quand tu dors mal, quand tu ne sens plus l'énergie, c'est que ton corps appelle au secours. Le massage est un remède pour le corps. Ce n'est pas un luxe, c'est un soin pour tous. Il détend les muscles et calme le stress. Il t'aide à mieux vivre, à mieux travailler. Oh yeah. Nos habitudes au travail abîment notre santé. Rester assis des heures sans bouger, forcer sur le dos, négliger le repos, tout cela prépare des maladies invisibles. Prends soin de ton corps avant qu'il ne te prenne par la douleur. Apprends à t'asseoir, à respirer, à marcher. Le massage ce n'est pas perdre du temps, c'est retrouver son équilibre. Oh, oh, oh. Chaque geste devient douloureux quand tu dors mal, quand tu ne ressens plus l'énergie, c'est que ton corps appelle au secours, qui te disent il est temps de te reposer. Quand chaque geste devient douloureux, quand tu dors mal, quand tu ne ressens plus l'énergie, c'est que ton corps appelle au secours, qui te disent il est temps de te reposer. Ah, prends un moment car ton corps est ton meilleur ami. Massage pour la paix du corps et de l'esprit, c'est que ton corps appelle au secours. Oh, 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 oh. Le massage est un remède pour le corps. Ce n'est pas un luxe, c'est un soin pour tous. Il détend les muscles et calme le stress. Il t'aide à mieux vivre, à mieux travailler. Oh yeah, oh yeah, yeah. Ami, massage pour la paix du corps et de l'esprit. Fite maguru akujana mama boko kagukorera. Ufite umugongo ugufasha guhagarara no kwicara. Imyanya yose y'umubiri irakora nk'itsinda irirenzwe neza, ubuzima buba bwiza. Rinda amaguru yawe, rinda umugongo wawe, ntukicara umwanya muremure, tukore cyane udatuje. Imyanya y'umubiri irashaje iyo idafashwa, twige kuyifasha. Menya ubuzima TV twigishe. Kora siporo, kora massage, ubaze inzobere. Wirinde guhatiriza imikaya yawe uko ushaka. Ubuzima si ugukora gusa, ni no kwita ku mubiri. Iyo mubiri utangiye kugucika intege, nawe uhita ugaragara. Nutinye kwivuza, nutinye kuruhuka. Igihe wumva unaniwe mu mubiri ugutera induru. Uko mubiri wubakwa, niko iterambere riramba. Kandi ubuzima bwawe ni wo mutungo w'ukuri. Rinda amaguru yawe, rinda umugongo wawe, ntukicara umwanya muremure, tukore cyane udatuje. Imyanya y'umubiri irashaje iyo idafashwa, twige kuyifasha. Menya ubuzima TV twigishe. Kwivuza, ntutinye kuruhuka. Igihe wumva unaniwe, umubiri uba ugutera induru. Uko umubiri wubakwa, niko iterambere riramba.
kandi ubuzima bwawe ni wo mutungo w'ukuri. Rinda amaguru yawe, rinda umugongo wawe, ntukicara umwanya muremure, dukore cyane udatuje. Imyanya y'umubiri irashaje, iyo idafashwa twige kuyifasha. Menya ubuzima TV twigishe. Kora utekanye wiyubahe, umugongo uhamye niwo wubaka icyerekezo. Ubuzima n'ubutunzi ni imbaraga, umurimo unoze utangirira ku mubiri muzima. Buri gitondo twicaye ku meza, tureba kuri ekara, tudatekereza. Imikayi irananirwa, umugongo urababara, ni igihe cyo guhaguruka, duhindure imyitwarire. Kora utekanye wiyubahe, umugongo uhamye niwo wubaka icyerekezo. Ubuzima n'ubutunzi ni imbaraga, umurimo unoze utangirira ku mubiri muzima. Gorora umubiri, humeka neza, kwicara neza si ikosa. Fata akaruhuko gato, turenze urugero, tuma umubiri wawe udakururwa n'umunaniro. Ibimenyetso bito tubyirengagiza, bihinduka indwara twatinze kubona. Masaji irakiza, kugorora bizakugirira akamaro. Twitabweho mbere y'uko uburwayi butugeraho. Kora utekanye wiyubahe, umugongo uhamye niwo wubaka icyerekezo. Ubuzima n'ubutunzi ni imbaraga, umurimo unoze utangirira ku mubiri muzima. Umubiri humeka neza, kwicara neza si ikosa. Fata akaruhuko gato, turenze urugero, tuma umubiri wawe udakururwa n'umunaniro. Ibimenyetso bito tubyirengagiza, bihinduka indwara twatinze kubona. Masaji irakiza, kugorora bizakugirira akamaro. Twitabweho mbere y'uko uburwayi butugeraho. Kora utekanye wiyubahe, wiyubahe, umugongo uhamye niwo wubaka icyerekezo. Uwo wubaka icyerekezo. Ubuzima n'ubutunzi ni imbaraga, umurimo unoze utangirira ku mubiri muzima. Thank you, Lewis. Work with care, move with pride. As strong athletes, we stand upright. Health is power, health is wealth. Quality work begins with health.
pain. We must rise, break the chain. Work with care, move with pride. As strong athletes we stand upright. Health is power, health is wealth. Quality work begins with health. Every morning in the chair, staring screens unaware. Muscles stiff and backs in pain. We must rise, break the chain. Work with care, move with pride. As strong athletes we stand upright. Health is power, health is wealth. Quality work begins with health. Stretch and breathe, take the time. Good posture is not a crime. Take a break, don't overload. Let your body bear no load. Little signs we always miss. Turn to illness we can't dismiss. Massage heart heals, movement saves. Before the pain, let's change our ways. Every morning in the chair, staring screens unaware. Muscles stiff and backs in pain. We must rise, break the chain. Work with care, move with pride. As strong athletes we stand upright. Health is power, health is wealth. Quality work begins with health. Little signs we always miss. Turn to illness we can't dismiss. Massage heart heals, movement saves. Before the pain, let's change our ways. Udakoranta karye, udakoranta karye. Ubuzima bw'umuntu ushingiye ku murimo. Nta murimo nta terambere, nta murimo nta buzima kandi nta buzima nta terambere rirambye nta murimo unoze. Ubuzima buzira umunoze, ubuzima buzira indwara, nibwo soko yo gutera imbere. Umurimo wawe ukore neza, uzanezerwa uri gusarura kandi unezerewe cyane nta mugabo. Kubw'intsinzi y'amaboko yawe, indwara ntungwa nzi w'iterambere. Ntacyo bashobora gukora urwaye, ni ngombwa kuba muzima ukora. Kwirinda ni ngombwa n'itegeko ku mukozi wese mu iterambere. Uhora wifuza gusiba akazi n'uburangare bw'ubuzima bwawe, ndabirinde none bigishoboka. Ubuzima buzira umunoze, ubuzima buzira indwara, nibwo soko yo gutera imbere. Umurimo wawe ukore neza, uzanezerwa uri gusarura kandi unezerewe cyane nta mugabo. Kubw'intsinzi y'amaboko yawe, indwara ntungwa nzi w'iterambere. Ntacyo bashobora gukora urwaye, ni ngombwa kuba muzima ukora. Kwirinda ni ngombwa n'itegeko ku mukozi wese mu iterambere. Uhora wifuza gusiba akazi n'uburanga
Travaille avec soin, respecte-toi. Un dos fort mène dans la réussite. La santé c'est la richesse et la force. Un travail de qualité commence par un corps sain. Chaque matin, assis à la table, devant un écran, sans réfléchir, les muscles souffrent, le dos fait mal, c'est le moment de changer nos habitudes. Travaille avec soin, respecte-toi. Un dos fort mène vers la réussite. La santé c'est la richesse et la force. Un travail de qualité commence par un corps sain. Travaille avec soin, respecte-toi. Un dos fort mène vers la réussite. La santé c'est la richesse et la force. Un travail de qualité commence par un corps sain. Étire ton corps, respire doucement. Une bonne posture n'est pas un crime. Prends des pauses, évite les excès. Protège ton corps contre la fatigue. Les petits signes qu'on ignore souvent deviennent des maladies qu'on regrette. Le massage soigne, le mouvement sauve. Prévenons avant que la douleur s'installe. Travaille avec soin, respecte-toi. Un dos fort mène vers la réussite. La santé c'est la richesse et la force. Un travail de qualité commence par un corps sain. Hey, hey, hey. Hey. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Les petits signes qu'on ignore souvent deviennent des maladies qu'on regrette. Le massage soigne, le mouvement sauve. Prévenons avant que la douleur s'installe. Travaille avec soin, respecte-toi. Un dos fort mène vers la réussite. La santé c'est la richesse et la force. Un travail de qualité commence par un corps sain. Hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, 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 hey. Oh, yeah. Yeah. Étire ton corps, respire doucement. Une bonne posture n'est pas un crime. Prends des pauses, évite les excès. Protège ton corps contre la fatigue. Les petits signes qu'on ignore souvent deviennent des maladies qu'on regrette. Le massage soigne, le mouvement sauve. Prévenons avant que la douleur s'installe. Travaille avec soin, respecte-toi. Un dos fort mène vers la réussite. La santé c'est la richesse et la force. Un travail de qualité commence par un corps sain. Hey, hey, hey. Hey. Oh, oh. Yeah. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Hey. Hey, hey, hey. Umurimo unoze, umubiri mwiza. Tangira uyu munsi, wite ku buzima. Ihurize akazi n'ubuzima bwiza. Masaji, imitozo, kwirinda niwo muti w'ukuri. Kwicara amasaha menshi bituma ugira ikibazo. Gutwara nabi ibintu bikagutera umunaniro. Ubuzima burahenda iyo butitaweho, ariko kuburinda biroroha. Tangira uyu nguyu. Umurimo unoze, umubiri mwiza. Ntugategereze kurwara ngo wige kwirinda. Gerageza masaji, ganira n'umuganga. Menya imimika
zigutwara iminsi. Icyo si kurya akaboko kararemaye, umugongo urababaza buri munsi. Oya si bisanzwe, n'ibi bimenyetso bikomeye. Menya ubuzima bwawe mbere yuko bukumenya. Umurimo unoze, umubiri mwiza, gira uruhare, urinde umugongo wawe, ubahe akazi, ubahe n'umubiri. Niwo murage wawe, uhe agaciro ubuzima. Unoze, umubiri mwiza, gira uruhare, urinde umugongo wawe, ubahe akazi, ubahe n'umubiri. Niwo murage wawe, uhe agaciro ubuzima.